nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi. Halor ka khubor hamsaya ka bajai ki arngut kinong yalam balang Presbyterian lad umkhra sinot mingi ki balangat ha ka jingsha abat henen kashpho turing uyayong ha ki runar ha Bihar. Kilat pathai khubor ki athu bagi arngut kinong yalam jongga balang Presbyterian lad umkhra bakin thup yu pastor RG Lalu bat utman basan tinong klau na kalyang ukonrat ki sangma. Menteri Rangba ke jela habaula yo I lingba ki social media ula penram halor ke jingsha bar jonggi te ki nongelam jongga balang lad umkra bat ula betha ye ki pulit ke jela bakin wat jingtim na ki pulit jongga Bihar ban wat jingtip halor ki te ki riu runar bat ban ujor hajar ye ki te ki briu ha ke jingpelat khubor ha ke Twitter jong u halor ke te ke jingjia na kalyang u Antor News haba yo ban keliling baka phun na Reverend Pastor E.L. Kharmau phlang ulaya thu kate ka jingja om da yo jingtip bha na marbam patim kalong kumnu wat lada ki pulit ka Patna district kilabat yakite ki nongyalam balang Presbyterian lad umkha Henry ka badaypan ban sngongu ya ublay nongbo nongthau ubalayada ya ki shakri ublay u Pastor RG Lalu bat utmen basanti nongklau bakila ban misuk na Bihar da ka jingyarap ki Kristan na Bihar bat ka Sarkar Meghalaya ban tuklar lang ya katika jingjia ya thu u Pastor Kharmau phlang minta kita ki nong yalam balang kilawan paino minta ka sngi shashilong Sulong tanpa kapasnat kalong ba long kapasnat kalong ba Kristen is iyo ban kanan iyo long kilayami nanti kan Amin nanti. Kilayala kilayala ban ni sementalong kilayawan di sumat daga flight cibit janin Anak kapal nyuji na penabihat. nasa ti jin kilayawan sa Kalkata Kalkata kin sa pai sini Yang mau sekuat ban tak boleh cincuk dengan jiwa pio ini kajijai ini pastor teman basan. Kalong kulo di ki dan caki ki le ayu ne kia. Long ketu long ka jinglek ti sulong bangi dan perlok jami long pagi seja. Isi saya long perlok udan perlok pastor su pendu ya u kan jisya. Hai. Kasih datang kata sumat wetan penong jing doi tharai basiwan ki beri batmai tharai. Hai. Maybe dia kata hi tharai yang pastor kan. Hai. Dia tharai tangkum tai mat kan bagi yo jingtem. Kan Muslim kini ki pastor iladan mesti sebiha. Oh yang kinde bagi dan sih kidan sini sulit deh sulit deh mendai balik kamdai balik sih kan long balik badan baterai sih mendai kita Danda. kamdai balik terai Okey. Umur kini mana nang ni nak selong kilek sebiha. ya mi akan kisni sih mi akan sini mandi sarai Semende. Si poi ha Bihar ki angat na kata tak oh apa. kita lecet itu sujan apa kan Kada setuju bijan ni kada setuju ha Bihar. jenis nampak impak saya tepa tentai syukur kalau ketika Patna district kan Apa mesti Patna district. Ia kalang ukon rat ula pendram ya ketu kejinca haba ula betha ru ya ki pulit meklia bijak intervene baka Bihar polis nai tu dai bagi kamno banaji hinda Henry lambang bakani kejinca lasi hatu kadik belum komunal na kadi tam kesulokan minor na em ngasut katakan mbak ban ong tengah sut hai balik si ke sulung ke ngatrai sulung tate maybe long gidan kijing yu to bagi bayar duai tharai tele si hai tai tur kan kum tu si I haki media maybe sabat tharai ki I ki beri pemai tharai dah kata kedul tharai ki maybe ki entah kata kom mundur kan ki sitom ban ong kan kumno ru himpat la banong bakalong kumno keja kumno kalik kumno mo himpat kenduk ikin deh himpat kenduk ikin pastor yang aingu yo blay bau blay long rangkat ka sarkar kala le bha kala era nang ta ki Kristan badon saturu nang ta kamiya badon patnaru semak sabar khot kilayarap kan punta ki hal mon mata ki lapoi hapok Kalkata mentah kita kin kami nang the ban wan hai Kalkata nang ke sawan tak si
Tek kai ga kubor pi ba pina le si pai ba ka jingi le si alo ji sa pheng jang ki kubor ni mo le se kai ga kubor pi de mana em kata ya man sa ba in pat nang man ong e nei long ka bangidan man ong ka long tan man si ong ai ngu yo blei ba long bau blei ula rong dan kat la sumari ki tinang ta pat ya ka bor sarkar e ka bala long ka bala pusyang banyarap yang baru tan kita kan tiba dia baru ki bala bu jing doi ta kan bangidan man ong yang menta kan besi bun pastor pasang jangan di ba kan melindo na antor news mo okey besi bun pastor Mulai.